Yes, nk'ibisanzwe ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'ayandi. Itangazo rero ryasohowe na 23 kuri 3 Gashyantare 2026, ihuriro Alliance Fleuve Congo umutwe wo kuwa 23 Werurwe AFC 23 rimenyesha igitekerezo rusange ko kuva kwa 6 tariki ya 31 Mutarama kugeza ku cyumweru tariki ya 1 Gashyantare 2026 ryasenye ikigo cy'ubuyobozi n'igenamigambi cya drone za gisirikare cyari cyarashinzwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iki kigo rero cyari igikoresho nyamakuru cyakoreshwaga mu gutegura no guhuza gushyira mu ibikorwa by'ubwicanyi bigamije rero kwica abasivile ndetse n'ibirindiro bya AFC 23 mu bice byabohowe by'umwihariko muri Masisi, Walikale, Rucuru, Lubero, Kalehe, Mwenga ndetse na Minembwe. Iki gikorwa cyabaye nyuma yaho habayeho ibirego byinshi byasubiwemo kandi bifite ibimenyetso byerekeye ubwicanyi bw'abasivile bwakorewe mu bice byabohowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubw'amakosa akomeye. Ibyo byitambwe byirengagijwe bigakirwa mu kwirengagiza guteye isoni kandi rero gushingiye ku bushake. Muri itangazo n'ubundi bakomeza bavuga ati AFC 23 yibutsa ku mugaragaro ko itazigera yicara idakoze mu gihe rero abasivile b'inzirakarengane bagirwa intego ku buryo rero buhoraho. Iraburira rero ubutegetsi bwa Kinshasa ko aho hose buzagumya gukora ibyo byaba AFC 23 izakora ibishoboka byose ikureho izo mbogamizi aho zituruka. AFC 23 rero irahamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa gufata icyemezo gisobanutse ndetse kidafite urujijo hagati rero y'amahoro n'intambara. Niba rero ihisemo amahoro igomba kubahiriza byimazeyo agahenge, kandi nabwo niba ihisemo intambara izaryozwa inshingano zose n'ingaruka zayo zose. AFC 23 isaba ko ubutegetsi bwa Kinshasa buhagarika gushaka abandi babigizemo uruhare. Igikorwa rero cyabereye ikisangani cyakozwe n'ingabo za AFC 23. Ubutegetsi rero bwa Kinshasa buzi neza ibikoresho bya gisirikare bwasize ku kibuga cy'indege cya Goma na Kavumu, kandi rero bugomba no gusobanukirwa ko gukoresha drone n'abacancuro atari uburenganzira bwihariye cyangwa ubwabo bonyine. Mu itangazo rero basoje bagira ati AFC 23 irahamagarira umuryango mpuzamahanga mu buryo bwihutirwa iwusaba gufata ingamba bidatinze kugira ngo rero ihagarike ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa no gushyira iherezo ku kudahana ku byaha bikorerwa abasivile. Mu gusoza rero AFC 23 yongeye gushimangira ibyemezo byayo gikomeje rero kandi ko ritazatezuka ryo gushaka igisubizo cy'amahoro ku makimbirane akomeje. N'inyandiko rero yashizweho byakorewe igoma kandi bishyirwaho umukono na Alliance Fleuve Congo n'umuyobozi wayo w'urwego rushinzwe itumanaho Laurence Kanyuka. Irango rero twihuse cyane rero n'ubundi turebere hamwe izi breaking news, aho rero abapolisi ba AFC cyangwa se abapolisi ba FARDC bongeye rero gusubira nkuko mwabonye muri video, bongeye gusubira muri Uvira, ariko kandi andi makuru atubwira yuko AFC 23 nayo iri mu nzira yerekeza muri Uvira. Turakomeza tubakurikiranira ayo makuru nakagaruka rero. Reka rero tubasigiremo iyi video ya guverineri w'intara ya Sud Kivu Erasto, aho yasuye rero abaturage bamwe rero bahuye n'ibiza, ngira ngo ni inkangu n'ubundi yahitanye rero abaturage bamwe na bamwe, abandi rero bagakomereka. Ubu rero nkuko muri kubibona mu mashusho, Erasto rero yabashije kubasura abageraho bamwe na bamwe, ndetse abandi batashoboye kubona ubuvuzi bwihuta bahise babohereza
igoma kujya gukurikiranirwayo ndetse no kuvurirwayo, ndetse yatangaje yuko abo bose bagiriye ibibazo aho ngaho batashoboye kuba bakivuza, icyama cyangwa se ubuyobozi bwa FC23 buzabafasha kwivuza ndetse no kwishyura ibitaro. Quick Times News nk'ibisanzwe nta kidusabwa uretse gukanda kuri subscribe, tugakomeza kubagezaho amakuru meza nk'aya ngaya. Atangaha haratengutse hose, maze igitaka cyose kirengera abantu. Bamwe bari barimo baracukura, bamwe bavuyemo, abandi barapfuye. Bahati Musanga Erasto mbele ya raia wa Rubaya ambao wengi miongoni mwao ni walioguswa kwa ukaribu na mbali na msiba huu, amechukua muda wa kutoa pole kwa jamaa hata na wakaji wote wa Rubaya kwa ujumla. Hapa pia liwali wa Kivu Kaskazini alichukua mikakati mbalimbali kwa kukinga aina ya ajali hizi katika migodi ya madini. Tunafika hapa juu ya kuwapatia pole uongozi wa chama kuanzia kuko. Ati ubuyobozi bw'icyama bwaje ahangaha kugira ngo bubihanganishe. Bali tutumana hapa tukuye hapa tubambie pole. Ubuyobozi bw'icyama bwadutumye ati nituza ahangaha tubihanganisha. Wanatusaidiaka sana mwa hii voyage yenye tuko ndani. Ati muri abantu badufasha muri uru rugendo turimo cyane, turabashimira cyane. Kandi tubashimira akazi kose mudufasha. Kuleta mabadiliko kwa nchi yetu haiko mazungumuzo tu, haiko kusema tu, ni nguvu, na zile nguvu zinatoka hapa Rubaya. Ati kuzana impinduka ku gihugu cyacu ntago ari amagambo gusa, bisaba imbaraga, kandi imbaraga tuzikura muri mwebwe ahangaha. Impamvu rero natwe tuje ahangaha no kugira ngo tubihanganishe, tumenye ibibazo byabagezeho, tujifunzie pamoja strategy yenye inaweza tusaidia, noneho tubasabe uko twakiga ibintu bishobora kudufasha kuba tutajya duhura n'ibyago nk'ibi ngibi. Hapa chini kuliangukaka tena kilimiri katikaka ikaua pli ya 2000 personnes. Ati ubushize bambwiye yuko muri 2017 n'ubundi ahantu higeze haba indi nkangu n'ubundi hitana abantu barenga 2,000. Kutafuta franga ni mzuri, lakini hawezi tafuta franga na huna maisha. Abaturage rero ni mugomba rero kwitonda cyane, kubera ko icyambere n'ubuzima. Nubwo tugomba gushaka amafaranga, ariko ntabwo washaka amafaranga udafite ubuzima. Kama munaenda chimbula, mkwe munaangalia kwanza eske hapa nikechimbula kilima hewezi anguka. Ati nimba mugiye gucukura mujye mubanza mureba ati ese ahantu tuhacukuye ntabwo umusozi ushobora kuduhirimaho. Mitumikio yenye muko natumika ndani leo juu biyenye muko nafanya binaleta shida sana. Munaona watu wenye wanapotea hivi, mayatimi na kuwa mingi, ni shida kabambi sana. Tunaomba population muangalie chenye tunaweza saidiana, tujifunzie pamoja. Ati mudufashe rero mujye mukora ibintu mwabanje kubyitondera. Murabona yuko abapfakaza ahangaha bagiye kuba benshi cyane. Population yenye iko hapa pembeni ya kilima, kwenye kilima ziko na katika ni hapa ingambo ya. Ati ikindi twababwira, abaturage baturaniye n'iyi misozi irimo irahirima bagomba kwimuka, kubera ko ahantu mutuye hari amanegeka menshi, kandi rero ni ahantu bigaragara yuko muri ahantu hateye ubwoba. Unapashwa iepuka mutoke pale, hii danje isiwafikie saa shida zenye zilifikia aba bandugu zetu wenye wanapotea. Baada ya hapo, Bahati Musanga Erasto alichukua muda wa kuwazuru walioumia wakati wa ajali hiyo. Nyuma rero y'ikiganiro yagiranye n'abaturage, Bahati Erasto yahise ajya gusura abaturage bamwe barokokeye muri iyi nkangu yahitanye benshi, maze rero abemerera amafaranga yo kubafasha, ndetse n'abatabashije rero kwivuza ahangaha aho bitakunze
abazanira ambulance zibafasha kubimura zibajyana Goma kujya gufata ubuvuzi bwihuse kandi bugezweho. Unazaliwa wapi? Mimi ni msibu. Ngambo gani? Kule Shanje. Nawe ni Shanje? Pole basi. Nganga faktire yabo ni ngapi? Bon, normalement tunakuwa na facture forfaitaire yenye iko négocier na communauté. Sasa mimi ndio niko na negotier. 70,000 francs. 70,000 francs. Wote au Par personne. Hivi ni wangapi? Ni 4. Kuko ingine iko hapa nyuma. Tutailipa basi. Ile faktire yabo sio ndio tutailipa. Basi walipisha. Sio ndio tutailipa. Administrateur zile franga tazipana. Tutazimwachia. Sasa. Ujumbe huo ulijenga mioyo ya wagonjwa hawa, wamoja wakisema kwamba wao ingekuwa vigumu kulipa pesa hizo za matunzo. Kilimo limeangukia na niko mshimo. Unakuwa unafanya nini? Niko nachimba mtini. Niko siku gani? Nilikuwa juzi Marti. Na uko unasikia namna gani? Maki niko napumua tu kadogo kadogo. Nikichwa zaidi. Veterinary amesema mpaka tulipia vya za hospitali. Manake tunashukuru kwa ile kwanza na kututembelea. Mungu ambariki sana. Eski ungezipata za kulipa hospitali? Hapana, singepata za kulipa hospitali. Walioumia vikali katika ajali hiyo wamehamishwa kufuatilia matunzo katika baadhi ya hospitali kubwa za mji wa Goma hadi pale hali yao ya afya itakuwa vizuri. Hapo raia wa Rubaya na Bihambwe wamepewa gari ya ambulensi kwa kusaidia haraka iwezekanavyo wagonjwa wanaohitaji msaada. Benye habataponea hapa tunataka ita maambulance Goma zibakamate tubabebe ku mahopitali chama itabatunzisha. Wazazi wanazalaka wala watu hapa na kosa binti wa mfanye operation zuri. Hapa hapana materiele yenye inaweza saidia zile operation pitikane mzuri. Tuliona hapa kuko shida. Population ya Rubaya haiko centre de santé moja. Ni population ya Rubaya kwenye kuko mgonjwa mwenye iko na shida ya kwenda Goma wala ya kwenda Kirochi mwenye anagonjwa sana. Ndio maana tuliwapatia ambulance. Gari ya ambulance itakuwa bakia hapa Rubaya, kama mgonjwa na gonjwa inamubeba kwa hospitali anapata matunzo. Ifahamike kwamba tangu miaka zaidi ya 20 ajali aina hizi katika sekta ya uchimbaji wa madini zilirekodiwa siku baada ya siku, ila kwa sasa serikali ya Kivu Kaskazini chini ya uongozi wa chama AFC M23 yafanya juu chini ili kutafuta suluhisho inayodumu kwa shida hiyo.